Anđela Đuričić ostala je među posljednjima u Kazinu, te je za sam kraj otpevala pesmu Soba 501 i umalo se slomila na ove stihove. Ona je ovim potezom jasno stavila do znanja da pati za Gastusom, a da li će se situacija među njima promeniti, ostaje nam da saznamo. U hotelu tuge ja te čekam, pokucaj u sobu 501 za 2 čaše vina da se nas setimo šta smo nekad jedno drugom bili. Nije jedno, oboje smo krivi. Pevala je usamljena Anđela. Podsjećam, Anđela Đuričić do pre pola sata glumila je ucviljenu devojku i plakala za ruletom, dok se Nenad Marinković Gastos veselio sa Milenom Kačavindom i živao na žurki. Ipak čini se da je to kod Anđele promenljivo, obzirom da je oživela čim je trebala da ponizi Nenada Marinković Gastosa. Naime, Anđela je čula pesmu Devojka tvog druga i skočila kao oparena da igra. Ona je iz sve glasa pevala sledeće stihove, a da li je ovo još jedna provokacija za Nenada Marinković Gastosa, ostaje nam da saznamo.